Ovdje su također i pretnje, koje su također upućene na moju adresu. Kaže da ću ja da skiknem, riknem i završim drugovi u prdekanu. To su njegove reči. Što se odnosi i na vas, jer on tvrdi da ste vi ista bagra kao i ja. Zbog radi toga, ja sam pokušao s Pantića da nađem zajednički jezik. Da li se Pantić opametio? Ne, drugovi. Dok mi zapinjemo iz petine žile da iščupamo preduzeće iz ova govna, prvo, navodno zagubljava poverljivi projekti. Drugo, pred Singapurćani drugovi iz stresa ladan burek i peškirići i time upropašćava posao stoleća.